uKhuzani njengoba engekho ele phesheya kwey'lwandle kwelase-UK eyomela isizwe salapha eSouth Africa ngokomculo kaMaskandi, akakhohliwe ukuthi lapha eMzansi usayiqhawe. Lo mculi kaMaskandi osezingeni eliphezulu odabuka enkandla kuhlezi kuqinisekisa ukuthi uyiqhawe uze azibize ngenkosi kaMaskandi. Lo mculi lo njengoba ele phesheya kwey'lwandle ubuye asithi thasi ngamavidiyo alapha eMzansi agcine ukwenza before ahambe. Abantu balindele ukuthi njengoba ele phesheya ayikho into yala eMzansi abayilindele ukuthi ayiphoste ngoba kwazi ukuthi uphesheya. Awubuye nayo ividiyo yaKhuzani.